job bun ki jingi khun nre yo covid ndai ngaya khun da katika ay katika covid ndai kanong yi khun persha kane taklam uba bindo em lanong unong ilam barang ba jongka parti UDP menta kasngi ka khanyo tarik unailur ulapan pau ka jinglingo halor ka jingkuman jong menteri rangba ka jella Konrad Konggal sangma hagabaya dei ba ka jingwangkam yaki pulet ki badan kti ban siat yap yuba Cheres Rafil. Thank you. Habaya kran bat kilat pathai khubor na kaliang uba bindo uloong ba umsungu thu shu ba balai menteri rangba ka jella ukuman katne watla kane kade ka kes ka bladon kam e banweng kam shipor yaki pulet ki bladon kti ban penyap yau ba che uloong ru menteri rangba uladai ban wengkam mardor nadu baja ka tu ka jingja henrei wat menta la shibnai ru kadang biang palat yu bo unshim yakarai ban wengkam shipor ikite ki pulen Shushu ulo ongru bana kaliang ka jong u ulade ban shimkhya halor kane ka benta nalor bakaladon ka jingdawa na ki pajba na kaliang ka UDP hi kalade ban ai jingmut shaka sarkar ban wengkam shipor kite ki pulet ki baladon kti hakate ka jingja kabalaja ka step khatlai tarik unailar arajar arpuwe wengkam ni ki sipor ban suspend ni ki ban weng ki sipor nalengo balai bu umne Ngelak keren menin ru gitu gini, mang kenhuan mau lagi ban. Ngelapan kemai kau ikut kes, kat kendai sepak perapundai, jong utau Francis sama. Ubah kem ki pulit, pun nagalan di Mapur, kat kendai sepak perapundai. Tik kita ki pulit, ki bom yu pura simet haru bundo yam. Udah nak keti ki pulit, ki bom itu. Itu ke Guwahati High Court ke Rai Kumno yakin ulah suspend ke sarkar nagalan kelab buai ke suspension kata kepuat ke Rai Kumno ke Guwahati High Court day ban say nagapula jom gitu ki pulit ki badan keti ha katu kaman penyap di Francis sama ban ai shim naki ban ai sakalok kata gita sama kalau kita Francis sama Aisyah ka kumka compensation kan nalor belabu iki ka suspension darai padru da pensitom iki hadu tau buat bah sim naki ka pisah ban ai sekalok jom tahu belikan dak dia ni hang ni la penyap yu beri la lain penyap lain dak jing tumun penyap yu la penyap ru kumtai la lain kumtai ngam sutu Chief Minister yu hukumnya. Banbu ya ki hepo suspension dum la. Ya ki no punya beliau. Nganya tu ipi kata sa ong ipi benda kan. Larang iwan mangi. Ndon kam man bai. Pai ba ndon kam ong ngi ban le. Ngilatip ge man. Ngara tho ya ka nadu kan riu trik. Kan yu trik mak kami ikut kubur. Ngara pani kata ba. Ya kan ni kes jong kita sang maru ngara pani. Ha. Nah, bangko Chief Minister ni lah pak tiap. Tu boleh bu umne. Dia benwengkam. Umne syu andala kata ru tang biang hilah dah weng nak mentar biang. Ula dia benweng hi ki nadu atau kalimat kebatang si sengi benar sengi. Benweng ben. Weng ki sipor. Namun suspension. Ula dia benle gini. Kecing tawa ni puai baru kadang nangir ngilah ai. Ai jimut. Ngaling ngale tu ipi ngau ipi ba ngala tho ru ikut kubur ke artikel nadu ke khatnyo trik kalami ikut kubur baro habis khatnyo trik ba ngala kedoru ya kata ke bentang ikut kes jom ke kita sama 1989 di Mapur ngala kedoru ba ka High Court kala High Court kala ong ba badai ban pensitom ni kita pulit ban khate nakatulop jongki ban Aisyah kata kalop jong tau Francis sama kum ke compensation ngira ong yu Chief Minister tengah tip boleh hukuman le Chief Minister tengah orang susu
Kadai ke case fit case for suspension of police personnel ki belong guilty tu je kadai case ke ba daya bo chi mustang de ban wengi ki senang ndradep ke inquiry tersatung biang da syamba kejile jungki kadai hok da usyam kumta sai kam biang da mdei kumta te suka ka di masuk tu kum no ban le ki Then suspension is a must. Dan mingam si support kedai ke bentar di masyarakat. Halor kat kan ni jinja. Katakan ada bang ini ada haru ya katakan jinto ju. Mentar makran ni keju. Dan kami berdongkat di uci mestar begin dapat jinto. Kali uci mestar mendengi lapak. Menong ubah udai benda kan ni. Te ni kita rengkat bagi songkum ju. Hello, but help. Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call.